U Banja Luci je u kući Milanovića održano književno veče na kojem je pisac Velimir Savić predstavio svoj novi roman Neka smrt sačeka. U prisustvu brojne publike Savić je otkrio da je njegovo djelo ispovjedna proza koja služi kao lični i porodični testament. Roman je izrađen na osnovu autentičnih iskustava i pripovjedaju ga dva naratora. Njegov otac Jovo Savić, danas star 95 godina, i sam Velimir. Želja da napiše ovaj roman proistekla je iz izuzetne životne priče njegovog oca, čovjeka koji je proživio skoro čitav jedan vijek. Rođen u Hercegovačkom kraju i danas u dubokoj starosti od 96 godina. On je prošao kroz burne, dramatične i istorijski složene periode, a upravo taj bogat životni put postao je polazište inspiracije za književni narativ koji je Savić kasnije oblikovao u roman. Njegov život je zapravo triler. Ali moj tata je tu samo paradigma. Jedna paradigma šta se dešava čovjeku pripadnosti jednog naroda, srpskog naroda, u 100 godina. Šta je on već sve preživio, kako je uspio da zapravo ostane život. On je 1930. godište. Roman pokriva gotovo čitav 20. vijek, od stradanja srpskog naroda u Hercegovačkoj boračkoj vali tokom Drugog svjetskog rata, preko političkih previranja i represija u poslijeratnoj Jugoslaviji, do krvavih sukoba, raspada države krajem vijeka. Pojavio se neki defetizam u našem narodu i ljudi to, nekako podrivaju sa strane. Čini mi se da i naši pisci malo pristaju na to. I htio sam da napišem jednostavno jednu patriotsku, rodoljubivu knjigu bez mržnje, sa punim poštovanjem prema ostalim narodima, ali zapravo, da kažem, istinu svom narodu. Naziv romana Neka smrt sačeka nosi višeslojno značenje i simbolično odražava centralnu ideju dijela. Odnosi se direktno na mog oca. Zamolio sam smrt da sačeka dok završimo ovu knjigu. Književna kritika kaže da Neka smrt sačeka nije samo roman, već svjedočanstvo, zavjet i unutrašnji oltar. Knjiga koja se ne čita nego proživljava, a potom pamti doživotno.